Nejaga marwah yang berkena pertimang oleh Rasulullah ngan gara-gara Rasulullah sehingga uronyo ditanya yang inang-inang mutamah-tamah marwah. Tah mutamah marwah uronyo ditanya urinang tungku segolom lahir Rasulullah urinang hanayu. Walaupun uronyo kadang-kadang wate tajak laki bak urunci padup anak ron tungku 20 manyam hana kurang li lagi ke publok kut sore ide-ide. Tapi bentuk yang bahwanya merupakan salah satu derajat daripada getanya urinang wab gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hektat bak diperjuangkan. Masa jahiliyah urinang kungku dipo. Tegedi bak sira urung tengah hamil dikawai le urang jahiliyahnya yang dilahir sehingga pu inang pu agam. Menyetegedi yang dipelahirnya sehingga agam tungku mutuah dicok dipuselamat le urang jahiliyah. Tetapi menyetegedi dipelahir anak inang kontan mati inan dipoh oleh jahiliyah pakan karena merupakan aib daripada urang-urang jahiliyah. Maka sungguh lagi tanya orangnya dengan berkat perjuangan Rasulullah maka uronyo lagi tanya kadapat tarasakan betapa nikmatnya hidup dalam dunia Allah Subhanahu wa taala. Nah senang ni dengan Rasulullah sehingga uronyo marwah ro ni gara-gara Rasulullah membangkit. Nah padup ke nasi uron nemu selawat ke Rasulullah. Boleh ana urang kampungnya apa? Lumo tak urang no sanggo. Padup apa siapa nasinya? Kadang lumo rat no 3 rat deh. Biasanya urang mene pasi le biasa. Ilung tu mene pasi si makaji hitam. Ya kan? Maka uronyo lagi tanya bukti cinta ke Rasulullah mi mutuah yang berbahagia betatim sabe-sabe tamu selawat ke Rasulullah. Bek lalai dengan buat lain tetapi cobalah uronyo lagi tanya untuk menghargai Rasulullah untuk lagi tanya tak pulang pemantang yang kalah ni perjuangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lagi tanya tamu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hana dua syidlam saban sabi selawat dan salim lagi tanyo curahkan. Kita melakai ba Allah Subhanahu wa taala semoga Allah bina putra kepada alim-alim ulama baik ulama-ulama yang mutaqaddimin serta ulama-ulama yang mutaakhirin dan ulama-ulama yang mutabar yang mantengna sirasa patrik di hati hurung bumu Allah Subhanahu wa taala sebagai lampu penerang bagi kita yang Bandung dikala kita yang support dalam tentang mengetahui ilmu agama Allah. Dudanya baro yang cek-ceknya baik pegah habai le tengok. Yang pegah-pegah habai yang cek butnya rusak labah. 4 sebab menyanggolam dengan ana banyak siapa sebut hanya dia berbut. Kah? Nepatih ulamanya lampu penerang bagi kita yang Bandung. Ngetuut abet dengan gilo. Ni pati. Wate nija abu kuno nija abun nan galon lampu ba oleh abun. Pesi ni pegah lampu penerang. Nyan tamsilan ke pegah. Muno dikeun le urang keun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi Ya Sulana Allah Allah kullul muna Allah Masya Allah Ya Sulana kullul muna ulama ibarat lampu ditungku ibarat suwa ulama ibarat lampu ditungku ibarat suwa sahabat Nabi Allah Allah ibarat bintang Allah Masya Allah
junjungan alam, ibarat bulan purnama. Kasih bebuh lagu benda kan. Gelanto ada ni banyak benda ke ni tukut kaset hai rempuak ke depu oli benda. Kan? Ulama ibarat lampu, tungku ibarat suar, sahabat Nabi ibarat bintang, junjungan alam ibarat bulan purnama. Kiban mufhum tungku dikala Rasulullah kanwa ba Allah kanwa fut ubina ilmi dan syariat neputren kepada para sahabat. Dikala sahabat kana tinggal dunia tungku kana wafat maka neputren ilmu dan syariat tersebut oleh perti ulama-ulama. Dikala ulamanya hanale tinyo tungku mutuah so yang putun dan so yang persebar Islam dan so yang persebar iaitu syariat, iaitu perti tungku-tungku yang na dalam kampung. Sama dengan uranyo menyategedi getanyo hana galak te kepada tungku, benci kepada tungku, lagi umpama tak benci kepada ulama. Orang yang benci terhadap ulama tungku sama dengan lagi benci kepada sahabat. Orang yang sebenci kepada sahabat lagi benci kepada Rasulullah. Orang yang benci terhadap Rasulullah sama dengan orang tersebut makin benci kepada Allah Subhanahu wa taala, han merempak syurga Allah. Maka ne petimang tungku uranyo, petimang ulama uranyo bek takengkeun. BBO-nya lagi danyo tungku katakan ulama katakan ke tungku ranyo urungnya kehnyan yang putenang ro bacutre. Karena ni pegah oleh Rasulullah apabila singa donyanyo hanale menjampu ulama. Apabila singa donyanyo hanale mesira urung malam lam donya tungku mutuah preh manteng donyanyo akan gegok-gok le malaikat, akan lung yu gok-gok bak malaikat supaya lung tarik baksat iaitu dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mantengna ulama sirasapat Nabi li Allah nyo ke labang yang manteng nepekap li Allah taala bakrung dunianya. Umpama ada pegah orangnya tungku le getanyo menye kena relah rumah. Bak rumahnya manteng na labang, banteng na baut, walaupun tak gok-gok, walaupun tak pukul keluhan tungku tetap harelah rumahnya. Tetapi apabila baut tersebut kata sud, labang tersebut kata sud, walau hana tatulak tungku tetap rubah kudroi rumah tersebut menantuh umpama nebuh tafsilan oleh Rasulullah. Apabila ulamanya kena tinggal dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka preh dunianya akan nepe kiamat di Allah Subhanahu wa taala. Pakan murni uranyo dunia mantang tungku, mantang mangat dah hudip dalam dunia karena mantang na nukubah labang siro sapatri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau nuranyo dalam padu-padu bulan yang kau likut tungku tak jai ulama-ulama yang kena cok pulang oleh Allah. Lam tun yang kau likut le ulama-ulama besar yang tarik baksa li Allah taala ni cok pulang li Allah. Termasuk uranyo dibirin yang berakan yang tunulikut tungku yang paling sedih tan ulama raya yang na di negara birin tungku. Dah Abu Ditu belang belah deh. Nejabut baksa nyawang li Allah Subhanahu wa taala. Tamelakil ba Allah taala benar pegantau daripada ulama-ulama yang kalebih awal ni cok ba Allah Subhanahu wa taala. Mantah bergantung orang syiklan mutuah yang berbahagia yang ke anak-anak min yang na dike lagi tanyonyo akan tinggal menjadi pengganti. Man beda bacut tungku urang ganto oronyo nyata yang tabrakan hana saban. Ulama jamun tungku wate tadinga sejarah abu-abu jamun. Keramat tungku cukup berat keramat. Abu Wahab Selimun tungku keramat Nabi li Allah Ta'ala. Abu Wahab Selimum nutambut bom bak Belanda. Ijak udayah Selimum lewat Belandanya tungku dicok bom. Ditik di atas Abu Wahab Selimum. Nusambut li Abu Wahab Selimum. Nekun bak Belandanya. Nyo kacok bom kapua kumar tu. Sehingga muka kod awak Belandanya diakui ulama Aceh keramat. Lenyan ulama Aceh yang tungku menduah gepit mata warap red letan keramat-keramat ulama jamun tungku man penggantau ke tungku lagi nya kurang-kurang menyata gedi gepit mata pu warap red pu simpang mamplam red yang itu
Nyo kadang-kadang baik pek mata tungku kan tahor pusit lam tika mugro-gro tebi babah Quran tebi walid belagi pulau Sumatera. Maka tam melake ba Allah punya generasi yang retak-retaknyo tungku hana ta doa jaga, hana ta bentengi dengan ilmu pengetahuan agama, baik harap sehingga akan menjadi bergantung para ulama-ulama. Nyo kalau ya retak-retaknyo, nyo hanya dengar le dakwah awaknya, pakai nak dakwah roi ba api. Nya halah hanai putaci puranyo. Kadang-kadang letun druk, kadang-kadang bayah laki ayah bi chip sini. Nya, nekalon hana le uranyo. Ngan elektronik uranyo tungku mutua. Ubena ane-ane getanyo anco pikiran uranyo dan anco pendidikan getanyo uranyo. Uranyo menjadi kelian hayane kajak beut lung ayah baru kutim jak beut menjadi blue iPhone. Budah danyo tungku ro malam jak kudih laut jak jaring ungkut budah gedanyo jauh laut tungku mutuah tablo pon kupu nyak ditim jak beut anu tu. Leh tablo pon tungku nai duk si belian lam dayah ipegah ayah napas sagai duk lam dayahnya pagon. Bagah tak gupugo pos setengah lima ka gupugo gupre iye lom ilung bak maafkan ha gupre iye. Kenayah berkabareh jak bak dayah lain. Ruk bak dayah lain menanlam kejadian ayah napas sagai pekan waktu datuk golai tu biak kai datuk mintu luar lengan. Bedah ayah tungku mutuah cok puolam anu urumo HP kana bajaro ugam dayah gampung hedeji jali makanya ke salah sabuh efek dan tanda-tanda bahawa generasi uke akan rela. Maka runsyidun mutuah yang berbahagia dengan dayah lagenyo pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala yang lagenyo rupa maka oranyo benteng yang paling gad dalam dunia oranyo tungku mutua. Penjara suci yang paling gad oranyo dalam dunia adalah yang ke daya. Nah perle beraman nemi rumah. Perle mesti bela adik awaknyo lam perle. Perle. Salah sabuh ji adalah nejuk anak badayah. Nyenya nejuk anak badayah tungku rinsyidun mutua. Dronuh nimita rezeki ideh laut hana perlu fikir anak long kali semayang pergolom. Anak long naik jabut pergolom hana payah nak fikir tiak watan tiak je watan tiak pukat tungku hana payah nak mikir kepelain pakan karena anak dronuh karena alam daya karena kepikir li para gure-gure sekalian Bandung. Maka runsyidun mutuah yang berbahagia untuk terdapatnya anak kita menjadi seorang ulama masa depan pengganti daripada ulama-ulama maka nyoke tungku tempat yang kalih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lewat iaitu perjuangan perti gure-gure getanyo Bandung. Tamalake ba Allah ulama dan tungku-tungku yang na dalam kampungnya benebi berkah umur oleh Allah Subhanahu wa taala benebi getanyo dalam bimbingan urang tersebut menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim yang mulia, yang terhormat dan termulia kepada gure getanyo bersama selaku pimpinan dayah yang getanyo cintainya, juga kepada gure-gure sekalian yang nanibat tempat yang sangat mulianyo, mohon izin gure, kadang-kadang haba yang lung pegah han sesuai dengan keinginan rawan. Kadang-kadang pengen rawan bela hukum ilung tungku hanajik sapu. Menyeperle nu tanyang hukum-hukum uranyo tak jai ka abu-abu nu undang abu nu yu semua beut. Temalung nyo mi mutuah yang berbahagia pu mantang yang long rumpa mi mutuah. Nyo kehnyo yang long pegah maka raya tat lake maah tegedi kadang-kadang haba yang long pegah haba nyo gore hana sesuai dengan keinginan yang dalam hati ro ni. Kemudian ta'zim kemuliaan yang terhormat dan termulia kepada Bapak Gesi selaku pemerintahan yang dalam kampung getanyo cintainya, dengan berkat beliau ke maka kampung getanyo aman, dengan berkat beliau ke maka kampung getanyo tungku jauh daripada kerisukan dan daripada permasalahan-permasalahan. Juga hana tua syid ta'zim kemuliaan kepada tungku imum yang bersusah payah dalam membimbing getanyo dalam keagamaan. Juga hana tua syid dom kepada seluruh para pemuda dan pemudi yang na dalam kampung yang sangat mulia rayanyo dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi ana trip lung pegah haba malamnyo.
Tijim mentang jit. Lung kalon keadaan tagonyo lupi baju. Biasa menyelung-lung jak dakwah to minih pasi mi mutua hana trip lung pegah haba kesah li panitia tunggu ino bet trip tan pegah haba pakeun keadaan lupi bacut kamu perle yang hangat-hangat. Perle hangat baklung payah kota apui le. Ya kan? Man cuma nyomi mutua katruk lung kuno dari lung putu lung buda walaupun dikunli protokol mono dari gumpung 4 gumpung nampai ke. Kupegah le protokol kepada Tunku Muyasir dari Gumpung. Pajangka aku pinah kakai ro Gumpung. Ilung Tunku di Lung Putu tamong dalam pulau Pum to minih pasi sit maka urang hitam payah ku pakai lampu lung pegah haba panitia. Nyo benar lampu dua boh samping wi dengan samping nun pakan nyak dih kalon le urang. Belum tak pakai baju warna hitam ke mubalut. Menyata pakai warna merah lagi engkau sore tu sambai. Ya kan? Makanya mi mutua henti kadang-kadang haba yang lumpegah gasa basut nyo berayuk tat dulu kemah. Karena sama-sama tak maklum mitanyo minih pasi. Jadi menyuruh minih pasi kan lembut bahasa agaknya nyan bak gop tantang gasa padahal lembut ci. Cuma karena ketanyo kadang-kadang ditau ngan urung-urung tau ngan iaitu ngan laut maka agak bacut suum bacut hana masalah. Prinsip lun mutua yang berbahagia. Hana trip lung pegah habami mupadu-padu minit menteng. Hana lupeh gurang kadang musejim setengah lung dong digonyo cuma harapan lung bek nuwo ile. Ilung ulu putu lung wo. Nyelum doa ba Allah ya Allah menyata gedi musa gedi go hana habis gedi ngapa lung ya Allah. Bumukit pilok go tego. Yang tengah nak minta murut-murut. Yan bek sama-sama ditawo. Mi urun syik lun mutuah yang berbahagia. Malamnya lung pegah haba. Pertama lung pegah masalah sejarah Nabi bacut. Putra hikmah tak pegat mulut. Inti habis tak pegah masalah mulut baru tak pegah masalah lain. Putra hikmah tak pegat mulut. Utanyo uronyo tak lomba-lomba pegat mulut. Rata kampung uronyo hana yang hana urung yang pegat mulut mandum-mandum na pegat mulut. Malah kebanyakan watet talop, watet takalon sejarah. Yang paling 3 pegat mulut tungku cuma di Aceh. Bak nanggro gop tungku di pegat mulut cuma bak 12 Rabiul Awal tu. Yang ubinan nanggro Islam yang luar tungku bak 12 Rabiul Awal urungnya bersemarak ni pegat mulut, bersemarak menyambut kelahiran Nabi, berselawat kemudian mengkhanduri tungku mutua. Tetapi urang Aceh tungku kembak 12 tu pegat mulut. Sampai put bulan ni pegat mulut. Selama kalau minta bulan puasa sabi-sabi ni pegat mulut. Putra hikmah ni pegat mulut tunggu mutuah. Hikmah yang pertama tak pegat mulut tunggu untuk merempak syafaat pada Rasulullah. Karena ni pegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'dama maulidi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Si berangkasa yang diperaya urang lahilung ke Rasulullah maka tinggal urunyan akan merempak syafaat bak lung tinggal di urang kiamat. Man puas syafaat tunggu. Beda syafaat uranyo lam dunia dengan syafaat urang kiamat. Menyelam dunia tunggu syafaat le tarempak bak urang lain digedi le getanyo kasihan tu tarempak jak bak urang sampai rumah nabi mutang bereh diare. Syafaat cit pertolongan cit. Kemudian getanyo hana peng tajak bak urang kaya Nabi mutang peng 1 juta syafaat cit pertolongan cit. Tetapi singa di urang kiamat tungku wate di saat le getanyo bak padang masya nafsi hudib ni puji li Allah. Urang meribe-ribe mu juta-juta urang bak padang masya yang ni pegat mata uronyan watenyan tungku mutuah menurut habalang kitab dijingkai oleh menebuh bayangan guru ni sejingkai ule mata uro tungku mutuah otomatis berutuh hutan. Muronyo menteng mata uro hana mupat tetapi naureng yang mepep-pep nge mata uro gutat tu muro. Yang pulam ya agam yang kira-kira kadang balik baju si kambing menteng gejak bak galon minyak. Gejak bak galon minyak uronyo kan pertali solar ari antri uronyo. Menyuk di Aceh rumput tapi yang guantri ur Aceh kop bangai.
Nya wate nejak bak SPBU, wate nejak buh menyuk tungku hanai pegat sapu tenda tan lamuro ni dah. 30 minit, 30 jam tungku lamuro. Bak ganti solar putrai tu bit. Tu ge ngan gara-gara berat tat benci ge. Tat suum uro, ngan uro suum, ngan antri cukup banyak yang pas tak tut galang-galon apa. Wate lagi tut galang gok dan sang ke galang gok leher tu ribe yumi. Suum tak tunggu. Apalagi singa orang kiamat yang nepejit mata oleh Allah Ta'ala si jingkai oleh nepejit mata oleh Allah. Haro-hara manusia watanyan tungku. Berle pertolongan gerah tak dia tak. Sari lagi tanya merumpak ngurung tajak hai kah berakan lam dunia ngelung. Wate gerah berakan kujak urumokah kualake ia pulake bau bawa kah. Uronyo kah bantulung biat. Dijawab lengan tungku hana mupat bantu ilung menteng roh gerah. Tajak bapa gesi menronyo mesti kadang-kadang bagesi nak keju BLT katanya. Tajak bagesi nyo nabi bagesi syafaat gulung cukup berat gerah tak cukup berat suum tak bagesi belek kengkah mukeh nampak lem tepat. Kita je keun bahkan karena yang disyafaat watanyan tungku mutuah cuma lero urang. Leboh kelompok manusia. Kelompok yang pertama pertai nabi-nabi, kelompok yang kedua ulama-ulama, yang kelompok yang kelima pertai urung saleh. Mamandumnya tungku mutuah ho yang berhak seutama bi syafaat yang ke Rasulullah. Merempak ke Nabi Adam lung perle tak syafaat daripada ron wahai Nabi Adam. Gitu Nabi Adam ilung na umat tapi umat lung hanan tu ho. Mungkin awaknya perle syafaat. Perle syafaat uranyo jaipat bak Rasulullah. Hana mesira urang yang tupat Rasulullah watanyan. Hana mesira urang yang tupat tu Rasulullah watanyan tungku karena pakan dalam padang mahsyar sehingga serentak nepedu oleh Allah. Itanyo lam dunia uranyo na panjang tingkan runung tungku mutuah. Watan kita meng lam rumah payah geluk nyambang panjang. Lenyan na tuen urang simete ko to. Wate Quran menyata gedi kita meng tentera kita meng polisi golong kita meng kelake sipak luar si mete ko tahu. Tapi bak padang mahsyar tungku rusyi lil mutuah yang berbahagia serentak nepegat oleh Allah Taala hana panjang hana tuin sehingga urang muwawah pat Rasulullah nikalon Rasulullah handuh nikalon. Maka bak watenyan tungku nepegah lam sejarah nepegah lam haba kitab dua boh manusia yang nepu panjang taku oleh Allah. Yang takunya umpama taku jerapah yang ke manusianya yang tupat Rasulullah 42. Sehingga nekalon le urang yang tungku mutuah so manusianya. Pertama urang yang sering-sering adan lam dunia, yang kedua yaitu urang yang sering-sering meselawat lam dunia. Wate ba urang kiamat sehingga ba padang mahsyar nepu panjang taku manusia tersebut lagi paku jerapah nepegah ba urang lain hai ipat Rasulullah nedua ba tabuh tempat. Bedah tungku tanya berlomba-lomba jak peluang. Lagi orang menumpak sembako dari Jokowi wate jak berasa wajah kena musunuh-sunuh peluang padahal baji pedra Jokowi dodo likut. Lebih meribe ti ada muka ada dah. Tapi karena lagi tanya hawa di bajinya musunuh-sunuh peluang. Menansi Pak Rasulullah tinggal. Musunuh-sunuh peluang jak kalon Rasulullah untuk perle syafaat Rasulullah. Maka tu ikut Rasulullah duduk watanya. Ni tanya Rasulullah so kata sijak kunai kelung. Jaklah sabuh perti tungku jak ke Rasulullah. So kata man anta ni tanya Rasulullah. Ni jawab wahai ya Rasulullah lungnyo umat rawan. Teh bukti kata umat rawan tu umat lung. Lung wahai ya Rasulullah wa dalam dunia na lung kanduri mulut Rasulullah. Itik nalung purbah manok nalung si Rasulullah demi untuk menyambut kelahiran ron wahai Rasulullah. Behka menyegata umat lung ci siat tamu selawat ke lung na buktikah cinta kepada lung? Itanyo lam dunia hantam pernah tamu selawat. Yang na wate malam sebelum dengar tu pom motor hijau kata lu motor merah. Ataupun lagu-lagu bergik yang tengah viral-viral ronyo tunggu mutuah yang tengah viral-viral pak TikTok nyan sebagai apa itu belum dengar tu. Wate mati tu ngembergik le pemberumpau. Getanya oleh Rasulullah, si kata punya umat long si mutlawat tiga. Karena nepegah oleh Rasulullah orang yang hantam pernah nemeslawat wate masalam dunia,
negunci babah, negunci ego li Allah Ta'ala karena hantum pernah nemuslawut. Dijawab le urungnyan, wahai ya Rasulullah, nyan yang hanjit long. Pakan hanjit, bersihkan pegah hadrak umat long. Wahai ya Rasulullah, ilung hantum pernah long muslawut kepada drone, wahai ya Rasulullah. Menyemunan kata dua baksad. Dua baksad kata kau maklum hana cinta kepada long karena orang yang cinta kepada long selalu menyebut nama long wate dalam dunia. Tapi kata hantum pernah tak sebut nama long. Maka budahlah kelompok yang kedua tungkuja. Nu tanya li Rasulullah, man anta? Sokah? Sora ni dijawab le urangnya, long wahai ya Rasulullah umat ron. Wate masalam dunia sabi-sabi lung puraya urul lahir ni lung sedih tak lung pengen berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Sampai-sampai wate dalam dunia lung publo lampuh, lung publo harta wahai Rasulullah demi lung udit dana suci merempak jak bak kuburan Rasulullah karena cinta tak lung kuran wahai Rasulullah. Ni jawab dia Rasulullah menyekata cinta kepada lung si sama selawat tiga pada lung. Tanya sabi-sabi dom tamu selawat wate ge selawat le tunggu tanya taikut aku dadang ke Rasulullah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Habibi duprai kamu baulati titi halo lagi tajam bemusirut tapagaki titi halo lagi tajam bemusirut tapagaki. Leh tamu selawat nunggu mutuah nak ke Rasulullah. Lum betul-betul kata umat lum cok ia lejib dia mana. Leh mutlawat merempat siapaan? Iya. Sehingga ni cok le Rasulullah watanya tunggu mutuah nepuduk sampai Rasulullah nepuduk diup payung liwaul hamdi. Makanya kurisi le mutuah orangnya le katanya, cobalah tamu selawat ke Rasulullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti cinta katanya kepada Rasulullah dengan cara le katanya tamu selawat. Maka kami mutuah yang berbahagia mutlawatnya hana payah lam salah. Mutlawatnya hana payah tunggu hati tika musalah pacit. Dak tengah-tengah dah murah tunggu daripada takkan lagu-lagu lain. Tamu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tengah murah homlos koko sama sekoko hamdul jibani. Salah. Bahkan karena Rasulullah sangat cinta kepada orang yang temu selawat. Makanya hikmah daripada untuk legetanyo ta sambut urul lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabi. Ya, jadi tahu. Ana tetap dakwah, pun tetap dakwah yang dengar pi tu sah, yang pegah pi cukup berapa. Mi mutuah yang berbahagia. Maka urisilun mutuah yang berbahagia, hikmah daripada maulid yang tuhnya putra hikmah maulid yaitu merempak syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang patut lagi tanya jaga, baik sampai lagi tanya orangnya tunggu
legetanyo lupa dengan putra-putra yang kan kubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin Rasulullah trip nuwa lambu monyo tungku, semakin trip Rasulullah nuwafud, semakin le tak iaitu peninggalan Rasulullah yang tarik baksat di Allah Taala melalui malaikat Jibril. Nyolong pegah tungku padu poh. Netem dengar mi. Mantang dengar mata. Mantang dah. Mantang. Dengar mantang kan? Kami dia ku wakil je Assalamualaikum aja ini ada awak je. Urun syekh lemutuah yang berbahagia, tak harap lagi tanya ba Allah Taala baik ni cabut putra mantang yang necok baksali Allah. Leh Rasulullah nuwa. Maka tah yang necok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat watir Rasulullah kan ba Allah padu poh peninggalan mutiara yang dicabut baksa oleh Rasulullah. Pertama mutiara yang dicabut baksa oleh Rasulullah. Rasulullah kan ba Allah Subhanahu wa taala yang dicabut melalui malaikat Jibril, yaitu yang pertama arfaul barakata minal ard. Keberkatan yang dalam dunia dicabut baksa oleh Allah. Uronyo tungku mutuah danyo kadang-kadang berakhir zamannya takdidkan berkat. Berkat yang pertama dicabut baksa oleh Allah Taala berkat lewat rezeki. Yang kedua berkat lewat umur, yang kelima berkat lewat ilmu. Tah berkat lewat rezeki tungku uronyo pu yang tak puput hanapah le uronyo. Jamun daerah-daerah kamu ini urung-urung mublang tungku cukup berat mewah. Urung mublang tungku tonyo gumu'uan le tonuke mantang gerempak rasakan hasil mu'uan. Yang nejak tiga ulung mutu tungku mutuah lewat tambang udalam lewat kampung lung tungku paling raya tak belanginan. Jamun watan cerita le nenek kamu idih tungku mutuah urung mu'uan sagonyan tonyo gumu'uan le tonuke mantang gerempak rasakan paju. Tapi uranyo hanali yang lagi jamun. Bahkan keberkat rezeki kan dicabut oleh Allah. Gumu'u uranyo tungku mutua cala-cala lamdang bungah gejak suput gua hana geturi teh hadan hana getengah hana getoh teh kamat tungku lamdang sampai-sampai. Tapi leh necok leh ne pula pada tungku habis necok nukoh pada hana apa pajuh tungku tulak taum tinggal tem. Hana Nabi berkat lele Allah. Berakan mangan kadang-kadang di pajuh hana de uronyo tungku mutuah berasa siton tok ham rempa mu'u tiga lam salah musim. Kapayah belau bereh mendung burung sagoji. Kita tajak bak kilang paduk sabah bereh 220 ribu. Sakit oleh buat asa mikir. Berakan hantam pernah lagi ya. Uronyo tungku le gara-gara ditanya tingkah laku yang ditanya kerjakan dalam dunia sehingga uronyo berkat ditarik pasal oleh Allah. Urang mukat menanci yang mukat di kedai uronyo tungku yang mukat bajet bersih lagi urang mukat kirpek isarat kirpek edih beri nando. Nya kirpek iberiannya menyetajak motor tak pedik lampu sen tungku ibudah urang. Dihoi itu. Yang dang pihnya tungku hai nadang uragam urinang. Tubai tu peken budak no Dubai pakai. Nya watai lungwo nya darah haji tunggu tuah lumpuh akai janjan Nabi. Lumpuh lampu sen dari pun merumpaknya lampu sen dibudah mandum ba ujung lundang. Pehek tega nam salah. Ka. Hanale uronyo tungku lagi berakan mukat. Uronyo urang mukat baje kasaban lagi urang mukat gripe. Tajak budai kadang-kadang tajak ubirin tadameng lampekeun lam pasai. Orang mukat bajet tu dandang ke. Nah yang dengar di ke kita hana orang mau belawang. Rezeki ka sepit Nabi Allah. Wadah tanya yang baru nyan hai pakan lemah tak tahan panin adungku dari muno bengah ku 2 sampai 10 hana orang damang lam zero. Berakan mangan tak mukat. Dah mangan mukat berakan tungku. Berakan 500 ribu tacok laba bak mukat mantang mangan. Tapi uranyo hana le 500 ribu payah lagut. 100 ribu payah lagut. Nyo ke berkat rezeki yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pajan kejadiannya yang ke berosa tungku leh corona. Leh corona berosa runci le mutua haru-hara danyo mandum uranyo. Urang yang jalaut kadang-kadang le uruh hungkut murah bak di belau le agen.
Kadang-kadang urang jauh laut tungku ged idih rezeki ni bila Allah teruk kuno bumur teruk kuno udara tungku mutuah kai meleagen kamurah maka letak ni persempit oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Karena buat yang gedanyo buat hana sesuai li lagi buat yang nuyu oleh Rasulullah. Yang mukat kadang-kadang hana li dengan hukum Islam jaga tanggubuh. Yang pula-pula padai jagat pitang gubuh, yang pula-pula nempekan, yang pula-pula padai hanale sesuai dengan hukum-hukum yang Nabi li Allah Ta'ala, maka dicabut maksud rezeki li Allah Subhanahu Wa Ta'ala lih Rasulullah nuwa maksud iaitu nuwafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mimutuah berkat netariknya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat lewat ilmu. Negala nuranyo tungku berkat ilmu kita nyo tungku beda datang dengan berkat jamun. Berkat jamun tah tungku leton ngejabut gua kampung tungku jit ke malam go bubena. Ngejabut udayah leton. Truk leton tungku pe yang na ke pegah legore gamaikan mandu. Wo truk kampung tungku ke pedang balai but ataupun hana ke pedang balai but ke semembut di rumah. Rata urang rata sago kungku wate sakit anu min ja bagaknya tungku necok nupruh ia wana lam ia nupruh baju doa labinyo wahai tungku anu long tengah masrung ipat anu long tengah sakit ipat gepruh dengan bismillah tungku gepruh dengan bismillah mi boleh urang ubina yang berkat jamun ngam bismillah oranyo habis ayat kursi tungku tadamah ayat meja han tetap tambah sakit lah menunggu pakan berkat rasa kita dua boh ni cabut berkat li Allah Ta'ala bak gedanyo menuntut ilmu. Nyolong pegah adik-adik sekalian yang nak berino. Yang sang hana tapi hana le go pu kabeh bilik mendumpu. Yang kucok ku yoyo bilik tren pegah. Elung urun daya hasil. Berkat yang pertama tungku nutarik baksat bak urang jabut wak pertama hana ta'zim kepada gure. Jamun urang pakam berkat ngan gure hana tong tupai. Watai kejap bertunggu mutuah kecok ke takzim gure pe yang geyu oleh gure ke tempo buat. Pe yang geyu jak oleh gure ke tem jak tapi uronyo tunggu membangkan gure salah saboh nyan tiput bahawa ham merempak berkat ilmu Nabi Allah Taala. Berkat Abu di Kutakrung nuduri mi Abu Kutakrung. Ai. Nuduri Abu Kutakrung. Nanti nyaja Abu Kutah. Nah, Abu Kuta Nabi keraman oleh Allah. Nyomanya lu malamnya lu pegah agaknya. Tinggal lagi maah Abu Kuta dah pegah biar tayang god. Abu Kuta Nabi keraman oleh Allah tungku Nabi malam oleh Allah Nabi berkat oleh Allah Taala. Wate talop sejarah Abu di Kuta Krung wate nejak ber tungku. Hantom pernah salah ngangurem baju. Bak saboro ge cerita le urang bat Abu baklong. Abu wate jamun ngejabut wate mantangna almarhum Abun Aziz Samalanga bak dayah mudi bak sabohro nekeun le Abun Aziz bak Abu Kutakrung wahai tungku Kutakrung nyan janggut kapunoh keung rawane nyocok jak krut janggut nyan ngan mata silek tumpui bedah tungku Abu Kutakrung nyocok nukrut janggut ngan mata silek tumpui mangan mata silek tumpui takrut janggut tungku kan dipa darah. Dipa darah membok-bok. Ikalan leur lain. Hai Abu tungku Kutakrung pakan yang pupun lagi kan. Lung geyu le abun. Gejak ge plung urunya mbak apun tungku Kutakrung gak krut mesai gak krut janggut ngan mata silek tumpui ni yu le ron abun. Hai lung yung pura-pura pakan bubut. Nyamban ge takzim kepada abun tungku makan nabi berkat. Urung-urung jamun tungku jabe tungku wata geyu ja ublang le tungku hana tom bantah. Uranyo hana. Menya dayo ja ublang anak beja ublang anak merit yang geja jo urun ci rumah beut. Ai tungku lok jujau ba anak ba ro nu kan ko yu ja ublang tungku. Membak ro ku rumah ide le nalih ku mu hantom pernah ku yu ja ublang anak ku tro ba ro nu ben ya pita mana ke. Nyan takun tungku hana berkat pakan takzim kepada guraya tungku hanali. Apalagi uronyo yang kajarang-jarang. Kajian gebet mahali, kajian gesembet mahali. Nya menyegua kampung tungku, menyegedi nacah bajut. Megu guraya lebah hana merumpak li. Guraya lebah hana yum li.
pegahnya tungku imum hana butoi, pakah hana butoi, hana baca hana pah baca al-Fatihah. Kata pesalah. Nyan salah sabuh tanda bahawa berkat ilmu ni cabut li Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang pertama, wab gara-gara hana ta'zim. Yang kedua, tungku berkat ilmu ni cabut li Allah Subhanahu wa taala lewat ketanya urunci. Urunci menyehana sinkron dengan pimpinan dayah, baik harap Abu Mi Mutuah yang berbahagia merempak malih menegara ni. Merempak berkat bana ni. Nyangan pimpinan dayah hanam duri. Ngorong semembut anak tu hanapah. Nyambek ni harap tungku menyegedi ketanya hanapah ngan ugure anak tu hanapah ngan pimpinan dayah. Anak ketanya berkat ilmu hanabi li Allah. Apakah ada hai tungku pakai anak long tungku watai jabut di rumah tungku kasih puluh ton badayah sembayang subuh hana mupat. Sembayang asa tinggal sampai tungku pakai tungku nyan ke wap gara-gara itanyo hana sinkron ngan goraya tu, ngan goraya anak tu. Zaman urang tungku gejuk bak bet bak anak bak tungku watai truk kadang-kadang bulan nejak mak tungku tiga demi pupu yang nak oronyo hanali. Makanya ke salah satu keberkatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang satu. Yang kedua dicabut oleh malaikat Jibril, yang kedua mutiara dalam dunia mirun syilun mutuah yang berbahagia tu. Arfaul mahabbata min qulubil khalqi. Dicabut li Allah Subhanahu wa taala kasih sayang yang na bak saudara. Uronyo ngan saudara demi tungku mutuah manteng pah 100%. Napah 100%. Natom urang kampungnya natom gumubungi-bungi ngan saudara ke? Ha? Nyelun tanya bapa kesi tu. Ke pegah bapa kesi ke tak hai pada pekir mo. Tiak ai pekir, tiak ai mugui. Rasa cinta necabut baksa li Allah. Dah tunggu adau-adun hanapah le. Pakan hanapah le adau-adun tunggu mi mutuah yang berbahaya karena rasa kasih sayang kan dicabut li Allah. Ino yang abang hanagat pahle ngan adau yang kurang yang cik hanapah le ngan kumun abuah hanapah le ngan kumun abu cik hanapah le ngan ducau pakan wap gara-gara tungku harta yang kadang-kadang le kita nyo wat dalam dunia hana rempek bagi. Makanya kurun cik le mutuah bek sampai le kita nyo tamu kleh-kleh ngan urun cik tu. Tamu kleh-kleh ngan saudara tu, tamu kleh-kleh ngan kerabat tu. Wap gara-gara tungku na kadang-kadang sikret surat handa rempek teken. Nyo ke salah satu peninggalan daripada Abu di Paluh Gading. Ni pegah le Abu Paluh Gading, putra ni pegah le Abu Paluh Gading. Itanyo tungku bek tacok tabiat asai. Nu doa tabiat asai mi. Ha? Na asai kampung yo. Ha? Asai hana yang na putra si kucing. Tabiat asai mi tungku mutuah asai ban lahir daripada mak di. Lene, petne, limane sampai seterusnya. Nyan lene anak daripada mak idungku wate dipuo umpun lemai dimelili sikret tulung sama-sama. Lenyan dibinenen dibimom lemai idungku dimupipim sama-sama. Hantam pernah dimupake wate manya ase. Hantam pernah dimekap ase wate manya. Tetapi wate karaya ase tersebut dime le majikan lamdi jaklit pu idungku dirempak sikret tulung ngan taboh berakan taboh bantai ngan berakan taboh mumom tungku dimekap rap mati tungku nyamban ukuran tapi anak saya idanyo menansi wate lahir pun taboh luang lahir tu lehnyan tamu mom taboh mom mi ngurun si tu lehnyan tamu wawa ngan adau tu ngan adun tu wate manyak-manyak hantam pernah tungku tampake ngan adun hantam pernah tampake ngan adau lehnyan tamu king-king saboh mukuh nu puo bu le runci agam tu tacok dapat jo beuk sapo saboh mukuh mi dak puo le runci agam tu tacok dak bagi beuk sapo tunggu tapi leh mekawin tunggu urunci kam meninggal sikret surat handar empek teken beuk pembagian ketanyo kadang-kadang ubud baju tunggu tamukap ngan urunci tamukap ngan saudara tu rap-rap mati nah tabiat lagi yang kampungnya dum hana
Alhamdulillah mana. Nyo ke salah sabah tungku Nabi ke berkat Nabi li Allah Ta'ala kepada kita nyo sehingga ham berkat umur tu. Sehingga le kita nyo orang nyo tungku haru-hara hudep tu. Maka orang yang membungih-bungih dengan saudara mi mentuah putus tali persaudaraan dengan saudara, baik harap merempuk syurga Allah, baik berharap merempuk syafaat Rasulullah. Jangan saudara tu tungku kata memputuh-putuh hana menjajak li pada tanya legop hai do pakah hana jak abang nu ke abang gulungnya nang kata hana li saudara lungnya. Pakah hana jak abang saudara ni ji bang nena ji hana pas lagan ngan ro ku ji ngeng ro ku ngam punggung di ngeng ro ku hana ko ajak li unya kerja mati kerja udip hang ku jak li baji. Nyam bener tepul heuro tungku ro nempu putuh tali persaudaraan dengan saudara. Baik harap merempuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bak malam nisfu Syaban nepeik buku li Allah. Nepeik buku yang god, nepeik buku yang buruk li Allah taala, lenyan nebuka pintu taubat ke hamba-hamba bak malam nisfu Syaban. Nah padu-padu poh golongan yang hana terima taubat li Allah bak malamnya walaupun ke sembahyang tasbih, ke puasa, ke boh takut kemudian gebir sedekah ke gob hana terima taubat li Allah tah. Orang yang puputuh tali persaudaraan. Itanyo hana mempat di leme. Na sejarah mi mutuah nanti dengar mentang. Jim. Na sejarah mi mutuah sira urang di Nangro Mekah. Urangnya wate oro buat si uro-uro gatnya tawaf-tawaf Kaabah. Keliling Kaabah goro labbaik Allahumma labbaik. Malam ni baca Al-Quran. Hantam pernah legatnya tungku ne puput maksud hantam pernah tu. Lehnya sabe-sabe legatnya dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bak sabah uro na urang ngan gatnya genejak nang ro nyaman. Nejak nang ro nyaman na harta ke sabah komu. Sehingga timbul dalam pikiran orangnya menyelumi harta kudih mungkin tu bak tengah-tengah perjalanan dicok dirampok harta lung hana boleh baju. Demapat long kubah dia hartanya tengah ne fikir semikir tungku timbul dalam pikiran ke na urang empat yang malim tak yang soleh tak samping Kaabah uro agaknya ke tawaf Kaabah malam gebut Al-Quran ke mungkin menyembah agaknya tak kubah mu nyo mungkin tengah hari tahu mentang nam karena urang soleh hang gejo ada kau bedah tu tungkurnya kejak tu merempaklah dengan orang yang duduk samping Kaabahnya Abu adapun tungku nyolong rencana kena jak hijrah dia nang ro nyaman. Nyo nalung kubah harta beot nama beot empat langkum nyo ne kubah dia le ro. Gejawab le urangnya God insyaallah tamlake ba Allah taala beramanah. Ne kubah tu padup tun kemudian tungkumi mutuah urang yang jak muno nang ro nyaman urang yang hijrah nang ro nyaman ke balik baksat gua baksat. Wate gua baksat gejak kalon samping Kaabah hanale urang yang tengah-tengah kawah Kaabahnya. Sehingga kasusah ke ho geme kamu lung ilung si rencana bari berakan ka kubah baganya butinggai mu nyo mu hanale kakonyo. Gejak mitalah keluarga urang yang nalam yang kawah-kawah Kaabahnya gejaklah merumpaklah dengan ahli waris. Wate truk ba ahli waris tanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Kena tunggu Muno tunggu lung sekolam lung jak hijrah konang ro nyaman lung budah lung jak kudih siat na lung kubahmu sapa hukum ba urang cik ro ni. Nya kan urang cik ro ni yang tawaf Kaabah sabi wate uro malang ke baca Al-Quran soleh dak tat ganyan. Insyaallah nya tunggu. Man ho ka gotnya kan wo ba Allah taala. Man hana titipan ba ro ni ke ba keluarga. Hana tunggu mate segala melinggai hana ke pegah sapu ba urun ro ni hana tungku hantam merempok lu ngengganyan li. Semula ke duduk bak Kaabahnya hantam pernah merempok li lu ngengganyan. Man kiban cid mulungnyo hoka ingku hom tunggu sehingga kasusah oleh urnya. Jaklah ingku bak seroh iaitu ulama yang nanang ronyan iaitu Bak Malik bin Dinar. Nentanyang Bak Malik bin Dinar, wahai Malik bin Dinar na kalon urang yang sering-sering tawaf Kaabah na lung nalung kubah mu sabah hukum bagaian. Temamunya hana mempat le. Ni jawab le Malik bin Dinar mono menteng. Ni jaju samping Kaabah tengah malam. Ne hei ne sebut nan gatnyan. Insya-Allah menyengatnyan urang soleh, menyeurang gatnyan urang taat kepada Allah, gejawab itu iaitu daripada
soal rawan daripada pertanyaan rawan. Karena arwah orang soleh, arwah orang malim mengkeliling Kaabah bawatannya Nabi Allah Taala. Bedah tungku urunyan tungku tengah malam nejaklah bak Kaabah. Nehoi tu hai bulan bin pulin. Nadro ni no. Lega hoi tungku bulan bin pulin nadro no hana so jauh. Tingat gurunya. Menyata pegah hana soleh ke. Uro sabi-sabi ke ibadat malam, sabi-sabi ke ibadat ke banjara ada pegah hana soleh. Sehingga gua lah Mbak Malik bin Dinar. Wate gua Mbak Malik bin Dinar ditanya lah Mbak Malik bin Dinar. Wahai Malik bin Dinar, lung hoi ke tak hek kalung hoi bak yang Kaabah hana ke seut. Manfaat ke arwah ganyan, sedangkan ganyan urung soleh, urung taat kepada Allah. Gejawab oleh Malik bin Dinar menyehanai nan sijak bak sabuh tempat truk iaitu negara Yaman nan nyen men berhud. Urang yang biasa yang hana taat kepada Allah, urang yang maksiat kepada Allah, arwahnya gepuduk lama berhudnya. Mungkin pun ganyan inan tapi sanghan karena ganyan urang taat, urang ibtaleh nabi Allah. Bedah urangnya mi tungku mutuah jaklah bak kurang berhud. Truk bak rumah truk bak men berhudnya tungku nehoi. Wahai pulan bin pulin, nana tupat nana kubah mehlumpat na berdua. Gejawab tunggu mutuah, na muhdron diup rumah lung tanam pah bak pintu rumah. Terkejut tunggu mutuah urangnya ubiraya terkejut tergepak. Hai bubul drone no lama berhut sedangkan drone wate masa hudib ni ibadat cukup 3 ni keliling Kaabah urau sampai ni tawaf Kaabah malam ni baca Al-Quran bubul lama berhut. Dijawab, wahai saudara Alung, nyo ke azab yang Nabi Allah Ta'ala kepada Alung. Ilung wate masa alam dunia, wahai saudara, lalai ilung ibadat-ibadat guru. Lalai ilung tawaf-tawaf Kaabah guru. Lalai ilung baca-baca Al-Quran guru. Sedangkan lung, wahai adik mutuah, wahai adik mutuah, lung na ada lu yang kampung. Na saudara lu yang kampung, manteng na urun cik lu yang kampung. Tapi hantam pernah lung tanya, hai ada, manteng na berih kata. Hai ado mantang napeng kata, hai ado pun mantang sehat kata, hantam pernah lung bersilaturahmi dengan ado lung, hantam pernah lung bersilaturahmi dengan saudara lung, nyokuh bala yang nijuk azab ni bila Allah Ta'ala kepada lung, wab gara-gara lung puputuh tali persaudaraan, terkejut tumpu mutuah. Maka dek kira-kira tanya kahaya, kah mantap, kah kaya, dengan saudara, hanapah ini, wate merumpak dengan saudara, tu modern-modern kadang-kadang modern ya. Yang ngepunggung maah negara. Hana yumle nyokuh Nabi Allah Ta'ala ibadat yang kita nyokubut menyerta puputuh silaturahmi han merempak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan han merempak syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah hawa ni syurga mi. Hawa. Maka be ino nyo menyenana kadang-kadang lang kampung nyo manteng na kadang-kadang bungih wap gara-gara sabuh uri kadang-kadang. Hanapah kadang-kadang uri agaknya di tamang lampu tanyo kamu pakai kamu kap nyo malamnyo tungku lehnya sehingga benga jak lah kemah. Bekle ne puthu ni demi. Bekle lagi tanyo ta puthu na kekayaan raw tu handa je lah kemah bakop tinggal urang akhirat tungku hanayum kekayaan. Yang bantu tinggal orang akhirat tungku Rasulullah menyang tanyo ta putuh tali persaudaraan alam dunia Rasulullah hanetim cok ketanyo hanetim bantu ketanyo mi metua. Jaju laki maah mancara laki maah bepai. Bentu mutamah tajak kuna mutamah berat lam karu. Kiban cara laki maah jaju rumah sedok mentu assalamualaikum salam tu ju naik ke rumah. Kan jak go rumah lum berakam sini pegah nem tumpah han jak le rumah lum. Nekun lom mati ma aku hajak aku jak le rumah kah. Nyo kan jak kau bekan kan mati ma ni. Nyam ben le ro ni ben dipancing. Sabarlah ti ya Allah. Lung gunu megat lung perle syurga Allah. Perle syurga ro ni ya Allah ni put sabar lung ya Allah. Bekan duk juga bodi le. Nyan duk tungku be pegah sapu. Pah leh pegah haba leh jejeb ia pegah dikre. Ilung nalung kun kuro ni berakon. Ilung nalung pegah kuro ni berakon. Lung laki maah bak drone. Lahir batin dunia akhirat kan pun maah. Nyan bekle yak tanyang mam putra ne keung gelong. Menyen tanyang long putra ne keung gelong nyam perang dunia kale je lami. Bade tanyang mesti man ka berka je sin laki maah bak long. Putra ne keung gelong sebelik melikut long.
Hai ku pegah bendungkah dingin. Igokah cahung. Nyan tungku lam sekejap tungku merempak perang dunia keput dalam kerja kelelo. Maka dibancit pemaah haju. Asal namanya kalau kemah pemaah. Insya-Allah lagi danyo yang tak pemaahnya merempak pahala ba Allah, orang yang laki maah mampun dosa ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan mi ricik lemtua yang berbahaya.